Zadovoljstvo je danas pozdraviti vas i poželjeti dobrodošlicu u Nikšiću, gradu vrijedne kulturno-istorijske baštine, ali i gradu napredne vizije i dobre perspektive. Smještena u centralnom dijelu Crne Gore sa 2065 kvadratnih kilometara, naša opština je najveća po površini u regionu. Od Jadranskog mora je udaljena 30 kilometara vazdušne linije, pa predstavlja tačku povezivanja primorskog juga i planinskog sjevera. Naša sirovinska baza ogleda se u značajnim količinama vodnog potencijala, šuma, rudnog bogatstva, posebno boksita, obradivog poljoprivrednog zemljišta i uz prirodne ljepote predstavlja izrazito atraktivno mjesto za ulaganje i dalji razvoj, prvenstveno poljoprivrede i ruralnih područja. To su i uvidjeli naši prijatelji iz Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede, koji su zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede prepoznali opštinu Nikšić kao područje kome je potrebna podrška kroz projekat razvoja klastera i transformaciju ruralnih područja u Crnoj Gori. Ovaj projekat osim u Nikšiću realizovat će se još u Šavniku, Žabljaku, Mojkovcu, Bijelom Polju, Beranama i Petnici i koncipiran je kroz dvije osnovne komponente. Prva se odnosi na jačanje lanca vrijednosti u poljoprivredi kroz razvoj klastera i kooperativa, gdje je osnovni cilj stvoriti lanac od primarne do finalne proizvodnje kvalitetnih i konkurentnih proizvoda kroz zajednički rad i povezivanje poljoprivrednika. Druga komponenta odnosi se na finansiranje ruralne infrastrukture, prije svega seoskih vodovoda i puteva, čime će se povećati kvalitet života u ruralnom području i postaći uspješnije bavljanje poljoprivredom. Predstavnici IFAD-a koji su prošle godine obišli našu opštinu i naše poljoprivredne proizvođače mogli su se uvjeriti da Nikšić ima potencijal za kvalitetan razvoj poljoprivrede, uvjerili su naše prirodno bogatstvo, mogućnosti za razvoj, ali i u to koliko imamo vrijednih farmera sa manjim ili većim gazdinstvima. Ono što se od vašeg dolaska do danas promijenilo jeste prihvatanje ideje od strane naših proizvođača o udruživanju, klasterima, kooperativama. Tako su od tada uz stručnu pomoć institucije u kojoj se nalazimo iz oblasti poljoprivrede i seoskog turizma formirani agroturistički klaster Nikšić, agroturistički klaster Župa i klaster proizvođača mlijeka. Opština Nikšić i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja ulažu značajna sredstva u seosku infrastrukturu. Međutim, imajući u vidu razruđenost naše opštine i kako nam je potrebna pomoć, potrebno je omogućiti da svako zainteresovano domaćinstvo sa seoskog područja ima uslove da se bavi poljoprivredom. Zato je neophodno obezbijediti kvalitetnu infrastrukturu, prije svega putnu, kao i uredno vodosnabdijevanje. Siguran sam da lokalna uprava Nikšića, poljoprivrednici sa naše teritorije, kao ostalom i iz drugih opština, imaju kapacitete da kvalitetno i u skladu sa procedurama realizuju podržan projekat. Uz veliku zahvalnost predstavnicima IFAD-a i vjeru da će naši zajednički napori u krajnjem rezultirati povećanjem broja poljoprivrednih gazdinstava, kvalitetnim i konkurentnim proizvodima, a samim tim značajno doprinijeti razvoju poljoprivrede i ruralnog područja, sve vas srdačno pozdravljam i zahvaljujem.